Badha kotoni kerong bucap constitution eba সংবিধানি joto samungse roman script by hingake badha kotoni joto hapangni samungse roman script by hingake kokborokni bagi roman script sampuro tamni bagi abo foreign script mane koklai इंराजी kok by इंराजी script by badha kotoni joto samung khlajagi tongo joto samung humse इंराजी kok by roman script by hingke kokborokni bagi jefro senior khaina porne bagi shanka hingke tangi abo foreign script mane koklai osumungo tini Agartala Laharo Hwnkhe JACC committee Kokborokni bagi roman script ni choba abo sajane choba ya bisikolong ni choba bisikolong sannong tabuk 2025 bisiwo faisopakya kokborok hapone kok gusi jamani fil burui chicharo yapri barokha kok angka 48 year kaka kokborok habumai gosiwi najagmani phiaba asai bisikolong lai thamoni yaglobo kokborok kongni bagi soi manthai mayakon tong kosong tongnai tiprasa lukurok tipra hani busa tiprasarok o sanmung choba wono kholabo ongkhorjak khwatini Agartala Astrobol thungnokla buskango laharo ongkholai khorang sokrom lakya akhorang sokrom laithnibo JACC committee Adongjwk Hoba deborma shaka Indiani constitution badha kotoni kerong busap se joto roman script by hengangake badha kotoni joto samungse roman script by hengake tamni bage kokborokni purke kebungna koklai tamni bage kokborokni roman script chobao hengake abo foreign script mani koklai nainati chini mangpuliwo lamchago haina hai Hwnkhe sang ni jarabo Swrangchati TV channel habanong ni bukhaktoi hasni lukurongno yaba ang tinini mangpli phungnan bagai hai sokpaka astobol thungkhala buskang ebakaba sabi bibando moidan hinjago bat yangkhabo uttor gate sem chokora ang phai sokpaka tinini kubui mangpli phungnan bagai tamonke norok nuguman kana thanai salkisa sekango saklaijak joint action committee ni bukhaktoi saklaijak movement roman scheme tiyai yak by yak ramlayai ini kokborok roman scheme tiyai sanlainani bagai hasta apang no khoboi dilli hastini khunjoro khnarenan bagai khapan takutai boksong norok nuguman khai yango thai sopajak kebangma tiprasa lukurok je kokborokno hamjaknai rok hamlai tongo banner by khlaioi totrawo kanlaioi hembotor khaioi je circle house jora thangnang hinai je kokri mane obono ulsene tabo jugalai tongo paile hoile ke khapane takhultai bo husung nor nuguman khane yango phaisok pajak oro jagawan nor nuguman khana borom gana juk tini advocate Hoba hosna departma phaisok pajak tini borom gana sat Dr. Bijoy Deborma phaisok pajak tai kobongma rungsnai motharok ebakwa oro borok simia khapon takhultai bo husung oro joint action committee botongo civil society rok botongo o jagawa ebakheba nini tongo TSF TISF botongo keba tai kubuni motha juda motharbo phai o kokborok mani kokborok borokno tati no employment ebakheba rinan bagoi o sanmung sanlaina bai khaban takhultai bo husung keba ang borok bai kisa kok salainai hanya hai nuguman kha chini buskango tai kholsa chini borom ganang juk advocate Hoba hosna deborma bo tinini choba norok sabana bo phaisok pajak keba kapani ta tai kusum keba bono bo chini habanok ni bhaktoi bono pilana lamso namon munai norok ni je tinini o choba tapsu joi jengan bukhaktoi thang tongo je samne sange keba choba mane bobati khlaijak ni thang ini sa chungoro human chain roman script ni support kokborok ni bagai roman script ni support chung tini khaina thanglai tonglaio 11 ta chini yang araita jora hai chung thumlaina ni secretariat jora chini je paithak bo bachalai jamai abo chin nahar mungtini oro kuthumman kokbor roman script na to 50 boso ni sekango te changlai family tapsuja kiaba tini tamni boge hasta hapang tini dati amake approval khlai rijak bo kebeng nukjai bro amake khlai Uno kebeng
samung kore obon uklugo tamni hingke kaisana chung saimano o jaga o kebeng obon o je borong ni political agenda probably am fulfilling ya ngi tongkha abon bagai chung trap khiklai tongno tamni ke chung sai shiwo je chini agini simino kokborokno chung 8 schedule dana ni bo chini kaisa nahar mung tong tabo chung 8 schedule dana ni sigan chung script decide ma khainai script po tabo chung ro gol mil ke klai tone rikha baksani ni bengali script renai apte hai bengali script ne mas khinai amte ke chung no chung ta bengali script the demand khain romance script the demand khainai na ke chung 8 schedule demand khainai so amte hai just abon ni je chung deviate khainan bagi chung divert khainan bagi chi nahar mung ne hoi ta je ni je ultimate nahar mung language ne tuye abon ne hoi ta divert khainan bagi chung tabo trap khiklai to bro abo no kari ta kuno reason nugya even recently CM ni open speech ro romance script ne against hai da boje sa romance script benor ne ya bo e schedule bo include khai mangla amte he kogro gang no ani ya go boy tongo constitution ang tini tu hayo logiwo so angor provision sawana chinoro je 8 schedule je tongon article 347 tam sijak tongoro okay or sijak tongo je special provision relating to language spoken by a section of the population of a state or tam saka on a demand being made in that behalf the president may if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a state desire the use of any language spoken by them to be recognized by that state direct that such language shall be officially recognized throughout the state or any part thereof for such purpose as he may specify oza kono condition kare je kaisa language no recognize khaina hangke nang apono alka script regional script by namas hine script no te kono matter amte haine ne chin constitution mention khaja kare boran hoy to constitution create khaya ba sai tongba boge above the constitution 8 schedule ni purpose tamo kaisa language no recognize khai bono preserve khai tona ni bini je bono culturally kono jati ni language no culturally advancement khaina ni nang oro bengali script me jefur kokborok sana bang impose khayo eventually no chini kokborokno uklugo khlaina yabo heda so abo to kono mote nini 8 schedule ni purpose ya so more clear in nugjago abo ni uklugo government ni o je adamant behavior bor jamte heke ngi tongmani bor je adamant behavior bor puru tongmani abo ni uklugo kaisa na purpose bor political agenda heda sate tekko je boto sai no je to je kono bini program ro khate bono sai tongo mane kokborokno riya but abo to bare ni language মানে নিনে আমেরিকার উনি ল্যাঙ্গুয়েজ এবো হাইদেবা বাট বউ নি বুঝাবো তো রকনা যত ইংলিশ দেবা হাইদেবা বস সাই তো গা রিয়া না ইনকে নো ইওসান সিস্টেম মানে বমা উইলা মানে তো চিনি ককথাই ন বরনাই রিয়া কে বয়া হেডা চিনি ককথাই ন বরনাই রিয়া কে বয়া চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ চং সাও চং ডিমান্ড খায়ো হু ইজ হি টু ডিসাইড চিনি সামান ইয়াগুলো চং বল ল্যাঙ্গুয়েজ বে ককসা আর ল্যাঙ্গুয়েজ নি বগে বস স্ক্রিপ্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট abo chung sana president no abo ne basis le chini language recognize khainan khaya boni thaniwa authority kri je bob sana ni chaya ta kaisa je hatani language ni je samane roman script ni kok sa chung language ni kok saya language kok ro na to na script chini je script ko je roman script amo bani chini kok rongo te abo ne bisungo ang sana mu chung je chini constitution je numerals abo chung international numerals use khai heda 1 2 3 garo bato log saimano chini administration che english language be cholu abo ka language ni ko chung jafra script ni ko sa we are not talking about language we are just talking about script chini kokborok ni bagai roman script is appropriate because to some extent abo chini kokborok by corroborate khai
Belen hambai chini habanok ni bukak tik kurman bagito. Kenaman kan kapan ta hotel bukusun sai kana chini borong bonangjuk advocate ni khoptina phiaba boma haije constituency suijak je roman scheme noti eba taba je scheme noti ama haikena bo sai saka ama haikena no college pa naitone no bonislo sikang je Swrangchati Kokborok TV channel habanok ni bukak no phungman sai tu tuma angna komal jotna hambai. Irignai naithok irignai hamjangrongni bagai naithok tei quality kaham irignai tabuk hatiwo belei rang klaibeno manthugui tongo manthogo yak bai takja irignai chamuthu irisha kanboro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni paleni irignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirida tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan borok phal nokbai oro wholesale te khusra irignai risabo phajago manthogo jerok irignai bania khlainai borok o phal noknino irignai risha wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirida tongsidi kurungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa kontak number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 548